Gĩikaro-inĩ na endia a MUGUKA taũni-inĩ ya Embu kũrĩa endia aya maroreire haro mwena wa SIAKAGO, Gavana wa MERU ISAACK MUTUMA nĩahinyĩrĩirie arĩa othe maratharĩkĩria hũri biacara aya matacokirio ikinya rĩa kĩwatho. Mkora ni mkora, hana kabila, na tungependa serikali, kwa sababu mkono wa serikali ni mrefu. Bwana County Commissioner, kamata hao wahuni, anzia na wale ambao wamechoma magari za jamii ya Wameru kule SIAKAGO, wale ambao wamechoma manyumba. MUTUMA akiuria honge cia ugitiri gutigirira na hũri biacara aya ni magiterwo hamwe na biacara ciao. Pia shukuru the security apparatus kuanzia Inspector General, County Commissioner, Regional Commissioner, na pia the security apparatus ambazo ziko hapa Embu, kwa sababu wamezuia maafa. Ohono akomithitie haro cia kinduriri akiuria ndorere iria cikaraga mwena uyu cikaranie na thayo na urumwe. Letu ni kuomba amani kati ya jamii zote ambao wanaishi hapa Embu. Kusiwe na sababu ya watu kupigana, watu kuzozana, watu kususpect each other because of anything. La muhimu ni kupendana, tufanye biashara pamoja. Wale ambao wanafanya biashara ya miraa, biashara ya MUGUKA. Minister wa uruti wira wa muingi Geoffrey Ruku niranire gutigirira aria othe marahutirio tharikira-ini ino ni mariho hathara iria maragereire. Serikali ya Mheshimiwa Rais iko mbele kuhakikisha wanaadhibiwa vikali. Ama unataka watu waregerege alafu mumwe hapa ni shida kila siku? Girifotera Kameme TV, ritwa rĩakwa ni Mubi wa Shege.